Higijena usta i zuba, to nam je tema sada. Najznačajnija mera za očuvanje i unapređenje, kako se to kaže, oralnog zdravlja. I osim što pomaže da se osjećamo i nekako izgledamo dobro, zdravi zubi omogućavaju i pravilnu ishranu i pravilan govor. Svakodnevna nega zuba, uključujući pranje uz upotrebu četkice ili konca, igra krucijalnu ulogu u prevenciji nastanka karijesa ili oboljenja desa. Ali zašto tako retko svi idemo kod zubara? Pokvareni zubi jedan su od najčešćih uzročnika oboljenja srca, krvnih sudova i digestivnog trakta, a statistički podaci pokazuju da je situacija u Srbiji kada je o oralnoj higijeni reč zabrinjavajuća. Poražavajuća je i činjenica da više od 85% građana naše zemlje ima neku bolest zuba, a da tek svaki 7. redovno posećuje stomatologa. Mnogo manje vremena i truda će uložiti ako se jave u startu kada vide promenu na zubu. Međutim, pacijenti se javljaju tek kad zaboli, kada moraju da piju lekove. Stručnjaci ističu da svest građana o posljedicama nebrige o higijeni zuba nije na zavidnom nivou. Kažu, retki su oni koji redovno odlaze na kontrole i na taj način smanjuju rizik od neželjenih oboljenja. Nedovoljna edukacija o oralnoj higijeni, koja je najvažnija u dečijem uzrastu, još jedan je od razloga zbog kojeg je tako. Mi savjetujemo mladim roditeljima, našim pacijentima, da dovode decu u stomatološku ordinaciju sa njima. Da dete prosto vidi da taj čika ili ta teta u uniformi prosto nisu strašni, da kada oni sednu u stolicu da njih ne boli i deca sama na kraju traže da sednu u stolicu im se uradi pregled. Četkica, pasta i pranje zuba posle svakog obroka ipak su osnov svega. U suprotnom, posljedice mogu da budu višestruke. Kreće od zadržavanja mekih naslaga, stvaranje čvrstih naslaga, upale desnih gingivitisa, stvaranja parodontalnih oboljenja, to je parodontopatije. Zatim imamo stvaranje klinastih erozija kod nepravilnog pranja zuba, pojavu karijesa. Sociolozi i kulturolozi podsjećaju da problem neodržavanja oralne higijene nije samo prisutan u našoj zemlji, već i u svetu. Strah od belog mantila globalno je zastupljen, a narušavanje fizičkog izgleda je jedna od posljedica koja može dovesti do psiholoških problema, posebno kod najmlađih. Većina građana, iako je svesna tih činjenica, opravdanje pronalazi u teškoj materijalnoj situaciji. Koliko često posećujete stomatologa? Pa sad nisam skoro bila, ali prošle godine sam sređivala zube. Ja sam proteze pravio pre 20 godina i ne idem više. Ukoliko želite da sačuvate vaše zdravlje i lep izgled vaših zuba, potrebno je da se oralnoj higijeni posvetite samo 2 puta dnevno, ali i da posjetite vašeg stomatologa barem jednom u 6 meseci. Dobre navike poštedeće vas zubobolje, skupih stomatoloških tretmana, ali i smanjiti rizik od neželjenih oboljenja. Zanemarite strah od lekara i ne zaboravite, prevencija je uvek bolja nego lečenje. Dušan Backović, televizija Pink. Nema dobrog dana bez